kui ma sain teada Instagramist, when I got to know from Instagram et doktor Debbie tuleb Eestisse, that Dr. Debbie will come to Estonia, ma olin väga põnevil. I was very excited Kahel põhjusel. for two reasons. Üks põhjus oli see, et saada osa sellest võidmisest. One of the reasons being to be a part of this anointing, Aga teine põhjus, and the other reason et viia seeme sinna to koosolekule. bring a seed to that meeting. Ma seisin Jumala ees ja ma ütlesin, et Jumal, I was before the Lord and I was saying, God, ma ei lase seda võimalust mööda. I will not let this pass by. Sa oled toonud selle Jumala naise sellesse riiki. You have brought this woman of God into this Ja ma country. usun, et üks põhjus on see, et ma saaksin külvata. And I believe one of the reasons being that I could sow. Ja ma küsisin ausalt Jumala ees, Jumal, mis on see number? And I asked God honestly, Lord, what is the number? Jumal ütles mulle selle numbri. And God said that number to me. Ja ma terve tee Tallinnasse sõites, And the whole road to Tallinn, ma olen kahe asja pärast põnevil. I was excited for two things. Ma teadsin, et Jumal teeb selle õhtul, kui ma sinna jõuan, midagi minu elus. I knew that God is going to do something in my life. Ja teiseks ma teadsin, et mul oli üks seeme minu käes, And I also knew that I had a seed mille üle ma olin väga rõõmus, et viia see just sinna korjandusse. that I was very happy to give. Ma loen sulle ühe kirjakoha. I will read you a scripture. See on 3. Johannese kirjas, It's the 3rd John salm 2. and verse 2. Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Aga enne kui ma viisin selle seemne sinna koosolekule, Before I took this seed to that meeting, mõnda aega enne seda Jumal kõnetas mind. some time ago God spoke to me. Ja ma lugesin nõnda nagu paljud teisedki loevad Jumala sõna. And I read the word like many read. Me loeme neid kirjakohti, mida me teame. We read the scriptures we know. Ja Jumala vaim õhutas mind, loe edasi seda. But God said, read past this scripture. Or Kas sa oled the next märganud, mida scripture. siin edasi räägib? Have you seen what's the next scripture here? See on kirjutatud kogudusele, kes toetas rändjutustajaid. It's written to a church who was supporting traveling ministers. Ta ütles, kallis poeg, ma näen sulle, et mul ei ole suuremat rõõmu, et te käite tões. He was saying that, dear son, there's no greater joy to see that you're walking in the truth. See oli kogudus, kes toetas töötegijaid, kes olid rändamas ringi. It was a church that was supporting ministers who are traveling. Ja see informatsioon, et nad toetasid rändjutlustajaid, And the information that they were supporting the traveling ministers, see info jõudis apostel Johanneseni. that information came to Apostle John. Kui sa mäletad Johannese evangeeliumist, kui lähedal oli see mees In the Gospel of John, Jeesusele. John was so close to Jesus. Ja ta oli niivõrd liigutatud, And he was so moved et ta ütles, et see, mida te olete teinud, that he said that what you have done, te olete Jumala kaastöölised. you are co-laborers with God. Apostel Johannes kuulis sellest And the Apostle John heard about this. ja midagi õhutas üles temas. And what was stirred inside of Nii him? et ta kirjutas neile kirja. That he wrote to them Armas, and he said, Beloved, ma soovin, I pray et sul kõiges hästi läheb. that you would prosper. Ja see oli kirjakoht, And that's the scripture mida varal ma sõitsin sinna Tallinnasse. by which I went to Tallinn. Ma sõitsin sinna ja ma ütlesin, et Jumal, ma ei taha olla nagu paljud inimesed on. I drove there and I said, I don't want to be like other people Nad lähevad prohvetliku sõna kuskilt saada, sest välismaalt on keegi. who just go to get a prophetic word because somebody came from another country. Koosolek algas ja ma olin juba põnevil seal. And so the meeting started. I was so excited. Ma olin oma fundiga, oma kogudusega juba seal väikse purjus. We were there already a little bit tipsy with our pastors. Ja siis läks korjanduse kord mööda And then the basket went through ja ma sain selle ohvri sinna panna. and I got to put the seed Ja in there. issanda rõõm tuli üle And the minu. Lord's joy came over me. Doktor Debbie kutsus inimesed ette, And Dr. Levy invited people to the line. palus järjest fill, fire, fill. And that's how she prayed. Järjest niimoodi läheb edasi. And Ja ta just tuleb one by täpselt one. minu ette, ma ei tea, kas ta mäletab. And she comes before me. Signs, wonders, miracles. Harvest is coming in. Imed, tunnustajad ja lõikus. Amen. Ja see oli sõna, mida Jumal teadis, ma tegelikult vajan. And that was the word that God knew that I actually needed. Sa saad aru, meil peab olema internetiühendus sees, et sõnum vastu võtta. We need to have internet to receive a message.
kui ma tegin selle otsuse viia see and when sinna, I did the decision to bring the gift there, ma avasin oma vaimu, I opened up my et spirit Jumal saaks mu sisse midagi that panna. God could put something into me. Ja see oli üks sõna, And that was a word Jumalalt sõna. from God Tänased päevad mitte ainult minule, for today, not just for me, vaid tervele sellele kogudusele. but for the whole church. Ja ma olen kogu aeg rääkinud seda meie koguduses. And I've spoken this about our church. Me astume tunnustähtede, imetegude, vägevate ilmingute sisse. Ja sa varsti näed, et see hoone jääb meile väikseks. Sa varsti näed, see hoone jääb meile väikseks. Sest see prohvetlik sõna läheb täide. Sõna läheb täide. Sõna kannab elu. The word is carrying Ja life, sõnas on vägi luua. and there is power in that word. Ma julgustan sind, haara kinni. I encourage you, grab a hold of Kui su this. süda on avatud, If your heart is open, sa ei või kunagi ette teada. you will never know. Ma ei küsi nüüd Jumala käest seda sõna. I didn't ask from God for this Aga ta word, ütles, ikkagi ma annan sulle selle. but God said, I'll still give it to you. Aga ma vajasin, see oli värske And sõna. I so needed that. It was Halleluuja, võtame doktor Devi vastu. and we'll receive Dr. Debbie. Halleluuja. Hallelujah. Hallelujah. I'm glad I came tonight. Ja olen rõõmus, et ma tulin täna. That was powerful. See oli vägev. And that's just like our God. Ja see on täpselt nagu meie Jumal. It's just the way He works. See on see, kuidas tema töötab. And not only did He receive that word from the Lord, Ja mitte ainult ta ei võtnud vastu selle sõna issandalt, but I believe aga ma usun, that that's probably why God sent us here for a whole week. see on ilmselt, miks Jumal saatis meid siia terveks nädalaks. Because somebody makes a demand on the anointing. Sest kui keegi paneb nagu nõudmise peale sellele võidmisele, With hunger, näljaga, with faith, usuga and with their seed. ja nende seemnega, Hallelujah.